Ya. Hurmatlı, sizliği biz kollayıp çıkıyoruz. Buna yemin sizliği hiç kim kolladınız görmeyen adamları da siz söylüyorsunuz. Kollayıp Karasılarını kendine bağırıp durup Özgen diye bile yapıyoruz dedim. Al söz söylemez olmalı. Bu ev bizim yakınlarımızdan kalan ev, bu Kırgızistan'ın evi. Bu yeminle özgürlüğünde biz çoğalımız. Bizim cebimizde siz kartacının kartı demiyorlar sanki. Ama biz burada diyorlarız. Özgürlükle cep yapıyor da bizim elimizde. Özgürlükle elimizde cep yapacak. Yani sizde diyorlarız. Ablanızda, başkanınızda, ilişkiye devlet Atabapama asıl basıyor. Haklısın yani. İlişkiye devletlerle yaşam verin. Biz hakkımız onlar. Tuğanlar, hürmetli tuğanlar, yerinizdir. Tuğanlar, bizi çuval durmayla kapta kırışayız. Kapta kırışayız. Kapta kırışayız. Onu soğuk otura gelirler. Atay tribuna bayadan kapta kırışayız. Buna cırıyoruz. Hem şimdi seversiniz. Bana bu küçük organları sizlerden sonra açın. Tırtık sakta verilirler. Münacaka birden gelip mezamdu jeyıqlaylı gelingizler. Hurmat, operatörler, alsırak turasınız. Qanday elga ko'rinmay qoldi. Ya o'tirib olg'ila sizlar. Mike. Operator. Shuni qo'ying. Hurmatli kursaplıklar. Bunday, yaşlar endi Kamçı Kıdışayç hazır geldi. Endi stolni bir yerde birden beri yazıldavayçı. Çin aytganda, operatorlar, Çin aytganda sizlerchi. Jana bizga tur aytdi. Sizlar son turga ketesizlar. Azroq turib ko'taringlar, yaqinlatib olasizlar. Jana el jinoatxona biringdan tatgan jo'qsizlar. Jinislar orqaga. Bartaraf jinoatxona bulasizlar, o'shanda yaqinlatib olasizlar. Hatta jinoatxona sizlarga suradik. El görsün, el görsün. Çin orqaga ne? Sana bir yol turmadı karşı. Ne? Artık elini tosalıp tadılmasınlar. El üçlerde bulandıktan sıralar biraz da geldi. Bağırlar operatörler götürüp alıp gelip turasın. Hepsini tuğanlar. Gelingizler tuğanlar. Rasmi başlaylı. Atayın dayardangan alıp baruvchi var. Mirlan Mırzaga mikrofon uzatam. Kezek-kezegimen iriyetimen жақшына қақып жиынды өткөрөт. Ызы чуган отырбаңыздар туғандар. Мына жерде жазылған инсандар келип жазылыңыздар, жазыл электер. Ошолор гана баштап сүйлөйлү. Туғандар, келиңиздер. Мирлан Мырза, кел, жиынды алып бар. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Камчык Ташевич. Рахмат келип бергениңизге. Урматтуу жамаат. Биринчи угалы. Тынч болуңуздар, сураныч. Үзүтүү менен чогулуш бүтүп калат да азыр. Маанилүү нерселер окулбай, бүтпөй, чечилбей калат азыр. Биринчи сөздү берели. Анан кийин биздик бул жакта жана сүйлөшпөдүк беле. Жок, биз сөзгө чакыра турган аксакалдар жазып алганбыз биз. Тынч талапты коюп, кыска нуска кылып, сонун кылып өткөзөлү деп сүйлөшпөдүк беле. Рахмат, рұқсат сізге. Daha bir жолу урматтуу мenzут, урматтуу Куршап. Дагы bir коеюн. Тынчтаныңыздар, тартипти сактаңыздар. Эч кандай бул жерде кайсыл бир деңгээлде бири-бирине душман адамдар сүйлөшүп аткан жок. Бул жерде 20-30 адам кыйкырып аткан болсо, 100 адам, 1000 адам кыйкырып атса, мени дагы 100 000 деген миллиондогон адамдар колдоп турган. Так, ошондуктан давайте мындай тынчтанып, тартипте өткүзөйлү. Аксакалдарыбыз сыйлайды мына жердеги аксакалдарыбыз отурат. Дагы бир жолу айтайын. Орозо маалында жакшы жаман сөз айтышпайлы, айтпаңыздар. Мен Кудай кааласа, Алла Таалам насип этсин, буйурсун ушуга сиздерге жаман айтпай, жакшы сөзүм менен гана келип айтып кетейин деген үмүтүм бар. Ошону туура түшүнүңүздөр. Дагы бир жолу айтайын сиздерге. Анан могул жерде бир жигит чыгып алып жана микрофонду алып сүйлөп атканда, менин атама, апама асылбагыла. Атама, апама асылганды көрдүм нере. Тай атаман бери, чоң атаман бери асылып атат.
Аларга асылбагыла. Менен атамандын тилини жулуп любоймун. Менин атам, мен апам асылгандын. Любойуң тилиң жулуп аламын. Асылбагыла мен апама. Урматтуу эл журт, урматтуу айтып атпаймынбы? Могул жерде бир 20-30 негатив жанагыдай балдар бар экен. Дагы бир жыл айтып коем балдар. Асылбай жаман сөз айтпагыла. Урматтуу эл журт, мен Кыргыз мамлекетинин